Legenda o donatoru. U Zagrebu je 30. januara 1987. završena jedna čudesna životna pustolovina. U 89. godini umro je kolekcionar Svetskog glasa Ante Topić Mimara. Moguće je da su sve neverovatne priče o njemu tačne, ali je sigurno da će ih potisnuti jedna jedina neosporna istina. Njegova ogromna umetnička zbirka koju je poklonio svome narodu. Ništa veliko kod nas ne može da prođe tek tako. Stvar su najbolje procenili neki domaći veliki likovni stručnjaci. Sasvim ispravno su izračunali da će im otvorena ili bar naslućena sumnja u vrednost Mimarine istorije umetnosti obilato zamijeniti sve kapitalne knjige i dela koja su u životu, da su imali više sreće, znanja i pameti, mogli da stvore. Ostali su bojažljivo ćutali. Eventualno su kroz zube procedili: slike Leonarda, Michelangela, Rafaela, Rembrandta sa saradnicima i sledbenicima možda su prave, ali mnogo je teže garantovati da je i Mimara pravi. Strana 300. Inostrane novine hladno su zabeležile da zagrebački Louvre vredi čak 6 milijardi dolara i da je to otprilike trećina tadašnjeg jugoslovenskog duga prema inostranstvu. A ja sam, koristeći njegovu višegodišnju naklonost, snimao film Tajna Mimara. Kamera je bila uključena. Pitao sam Mimaru: koliko je čovjek na izložbi u rezidencijalnoj Titovoj vili Zagorje septembra 1983. godine mogao da stekne stvar i utisak o veličini i vrednosti vaše zbirke? Nemam pojma, to je vaša stvar. Svakako nisam prezadovoljan. Vila Zagorje nije za moju zbirku građena. Kuća je bila namenjena za par dana luksuznih primanja jednog velikog čoveka. Izložen je samo 12. deo, ostalo i dalje propada u depou. Lepo je i to što je pokazano, ali ne zaboravite da je to samo 332 predmeta, a ima ih više od 3000. Ono čega nema, nema. Za mene je sve u istoj meri značajno. Neverovatno je da je jedan Leonardov autoportret ostao u depou. Nema Leonarda, taj je van, neće ni doći. Ja sam se mučio i platio ga. Ovdje mi još niko nije rekao ni hvala. Jedini je na svetu, ništa slično njemu ne postoji. Imam slike gde god hoćete. Kako obično kupujete slike? Najpre popijem kafu. To je najjeftinije i zdravo. Kafa košta 1,50, 2 marke. Platim i svršava. Sretan sam čovjek. A kad kažu koliko košta, nikad ne pitam. O tome se ćuti. U hotelskoj sobi zagrebačkog Interkontinentala naša filmska ekipa preslušavala je potom tonski snimak. Moje stvari su 1948. digli iz Praga, rekao je malognevno Mimara. Nikome nije ni pitao kad su ih udbaši prebacili u Beograd. Pred rat zbirku sam bio sakrio u Pragu u jednoj banci. Strana 301. To je tada bilo najsigurnije mesto. Na kraju rata banka je propala, postojala je mogućnost da se sve stvari zaplene jer su komunisti već bili preuzeli vlast. Čovjek mi je javio da dođem i sve nosim. Sa sekretarom naše ambasade stvari sam potrpao u velika teretna kola. To je bila polovina moje prve zbirke. Bez mog znanja sve je prebačeno u Beograd. Tamo je, osim slika koje su smeštene u Narodni muzej, sve razgrabljeno. Nešto je odneto i na dvor. Naročito one najskuplje stvari, svileni i zlatni gobleni koji su pripadali Geringu. Kad sam posljednji put bio s Titom, na Brionima razgovarali smo o tome. Rekao je da su razni ljudi stalno nešto donosili i da on nije znao otkuda je to. Drugi deo zbirke je Veco Holjevac iz Berlina doterao u Zagreb i dobar deo toga se sada nalazi u Strossmayerovoj galeriji. Okupacione sovjetske trupe nisu znale za zbirku. Jesu za onaj deo u Berlinu. Našao sam neke Amerikance koji su stvari sklonili. Svome narodu. S Mimarinog radnog stola podigao sam pečat s masivnom drškom od slonove kosti i pročitao anagram FN. Franz Neuhausen. To mi je za uspomenu poklonila njegova žena. Skinuću sad njegovo ime i staviti Mimara. Vrlo prosto. Stvar je začas gotova. Neuhausen je bio nemački okupacioni guverner za jugoistok. Posle rata nalazio se kao ratni zločinac na robiji u Sremskoj Mitrovici.
Mimara ga je praktično oslobodio, ubedivši ga da prethodno pune 2 godine u jednoj vili na Dedinju piše sva svoja saznanja o privrednim potencijalima Jugoslavije, do kojih su uoči i za vreme rata došle nemačke specijalne službe. Strana 302. Između ostalog, tako je uspešno legalizovana besplatna nacionalizacija nekadašnjeg francuskog posjeda, rudnika Bor, i tako je relativno brzo i pouzdano utvrđena ratna šteta i upućeni zahtjevi za reparaciju Nemačkoj. Nekoliko drugih visokih nemačkih oficira nije pristalo na slične trgovinske aranžmane. Bilo je to veče uoči svečanog otvaranja dela Mimarine zbirke u Titovoj vili Zagorje na Pantovčaku. Mimara je bio donekle iscrpljen posle višemesečnog lečenja u Austriji, Švajcarskoj i Italiji. Još je bio pod stalnim lekarskim nadzorom, ali kad bi s vremena na vreme odlučno udario rukama o sto, vidjelo se da mu je krenulo nabolje. Više od pola veka trudio se da što bolje sakrije ono što se sutradan spremao da prvi put pokaže kao poklon jugoslovenskim narodima. To je možda logičan ishod tajnovitog životnog puta punog iskušenja i nepoznanica. I kad bi se iznenada pojavljivao odnekud na ovim našim ili nekim drugim prostorima, više je to ličilo na pedantno zavaravanje tragova nego na vjerodostojan dokaz njegovog stvarnog delovanja. Slikar, restaurator, istoričar umetnosti, spretni trgovac ili strastveni kolekcionar, možda pre nešto daleko, daleko od svega toga. Sam tvrdi da je svoju tajnu jedino Titu poverio i da će sa sobom u grob odneti. U jednom trenutku doneta je odluka da se posle godina uzaludnih čekanja razjareni duhovi i neverne tome učutkaju organizovanjem reprezentativne izložbe jednog dela zbirke u vili Zagorje, koja je privremeno bila ostala bez namene. Pored toga računalo se da će time biti dat presudni stimulans za dalje traganje za novim, prihvatljivijim izložbenim prostorom. Strana 303. Eksponati su kompletno bili postavljeni i očekivalo se da će otvaranje biti još za Titov rođendan 25. maja 1983. Nešto nije bilo u redu s grejanjem, a izgleda i da su organizatori u žurbi bili zaboravili da uz ovakvu nesvakidašnju izložbu treba da se štampa i katalog. Onda se malo verovalo da će sve biti u redu do sredine juna, jula ili bar do jeseni. Na nekoliko dana pre otvaranja u septembru ništa se nije znalo. Priča se da su pozivnice 2 puta štampane s različitim datumima. U štampanoj poruci posetiocima donator Ante Topić Mimara je rekao: ovde u vili Zagorje, posle 3-godišnjih napora, uspeo sam pripremiti 12. deo svoje zbirke. Ukoliko narod i stručni ljudi budu zadovoljni ovom izložbom, molim da mi pomognu i podrže moja nastojanja kako bismo izložili i ostalih 88% predmeta iz zbirke koju do sada nisam mogao pokazati javnosti, čime bi se ispunila moja životna želja. Zahvaljujem svim ljudima dobre volje koji će mi pomoći u realizaciji ovog mog jedinog životnog cilja. Svečano otvaranje u vili Zagorje bilo je u isto vrijeme i spektakularno i konspirativno. Novinari, slikari, istoričari umetnosti i uopšte umetnici svih fela u principu nisu zvani, a obezbeđenje je bilo tako revnosno i strogo da niko nezvan nije mogao ni da priviri na izložbu. Ceo taj spektakl sivih odela i crnih limuzina smišljen je delom i kao važna državna stvar, kruna višegodišnjih napora svih društvenih subjekata da se do izložbe i zbirke dođe. Možda i bolje što je opštenarodna poseta odložena za sutradan. Umetnost je mnogo lepša kad je van protokola. A uostalom treba joj i manje obezbeđenje, ma koliko bila vredna, nego nekim najboljim drugovima naše zemlje. Čekajući Mimaru. Pravi Godo se u Zagrebu decenijama krio pod imenom Ante Topić Mimara. On se stalno čeka, povremeno dolazi još od 1948. ali nikako da se trajnije skrasi. 10 godina i 150 starih dinarskih milijardi utrošeno je da se od jezuitskog samostana na Gornjem gradu napravi reprezentativna galerija. Kad su radovi konačno završeni i galerija otvorena, dugo čekano slavlje je začudo proteklo bez Ante Topića Mimare, lično i njegove zbirke. Po opštoj oceni, jedinstvena i svetska galerija zadovoljila se ovog puta pretežno domaćim eksponatima i retrospektivama Otona Glihe i Dušana Džamonje. Na otvaranju je bilo mnogo lepo. Svirao je Pogorelića, a pevala je Ljiljana Molnar-Talajić. Zagrebčane od zvučnog imena protokol nije trebalo da upozorava da je kravata obavezna.
Bili su svi mnogo lepi i poslovično elegantni, mada odreda suviše uspešni da bi bili obični šminkeri. Omladine je bilo nešto malo, uglavnom prošvercovane, tek toliko za ukras. Prema očekivanju govorio je ondašnji predsjednik Republičkog komiteta za prosvetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu Hrvatske, dr. Stipe Šuvar. Još od ranije ovo velelepno zdanje narod je zvao Šuvarova zadužbina. Šuvar je istakao da obnovljeni samostan nema premca u našoj zemlji, pa možda ni u Europi. Zahvalio se i dvojici projektanata i radnim organizacijama koje su učestvovale u izgradnji. Nije propustio da otvoreno prizna da je i pored utrošenog silnog vremena i milijardi donator nezadovoljan i da je privremeno zatražio rezidencijalnu vilu Zagorje. Izašao sam živ i gotovo čitav na Katarinin trg razmišljajući o prvobitnoj ideji davno ražalovanog izvornog projektanta spomen zbirke Ante Topića Mimare, koji je vrlo originalno bio zamislio da se kroz muzej kreću i automobili. Strana 305. Inače, čovjek je iskreno priznao da mu je 1974. u Komitetu za prosvetu, kulturu i fizičku kulturu rečeno da je društvo izabralo upravo njega da izvrši jednu vrlo važnu i delikatnu tajnovitu misiju. Pri tome, naravno, nikoga nije pitao da li se kada ranije bavio restauracijom kulturno-istorijskih spomenika, a još manje je li kada u životu bio u muzeju. Najvažnije je bilo da je zbog nečeg bio čovjek od poverenja u koga se moglo pouzdati. Naslijedio ga je drugi arhitekta koji je većinu njegovih uglavnom neprihvatljivih ideja nemilosrdno porušio, ali posle izvesnog vremena i njegovom autorskom delu pretila je slična sudbina. Ante Topić Mimara je za kratko vreme odbio da realizuje dve pozivnice. Prvu, da primi ponuđeni objekat i postavi zbirku. Njegove zamerke bile su više nego očigledne. U pismu tadašnjem predsjedniku Sabora Hrvatske Juri Biliću rekao je da ta kuća nije trebalo da bude nama, to jest robna kuća, nego savremeni prostor za muzej i muzejske kulturne potrebe. Drugu pozivnicu za svečano otvaranje muzeja također nije iskoristio, pošto su u njemu postavljene neke druge izložbe bez njegovog znanja i dopuštenja. Jezuitskom samostanu oduzeta je tako nesmotreno nevinost, a Mimara je ipak gospon starog kova koji čak i kad ulazi u umetnički brak, možda s pravom drži do poštenja i nevinosti. Vratio sam se iz vojske baš kad je kod nas stigao prvi aber da se u New Yorku pojavila knjiga Kralj ispovednika Thomasa Hovinga od 1967. do 1978. direktora Metropolitan muzeja. Zbog naglašeno maštovitog sadržaja, kritičar časopisa New York Review uporedio je Hovinga sa baronom Münchhausenom. Opisujući svoja interkontinentalna putešestvija u potrazi za umetničkim delima, uglavnom po nalogu svog prethodnika na kormilu Meta, Jamesa Rorimera, Hoving opisuje i kako je 1963. od Mimare kupio krst svetog Edmonda za tada basnoslovnih $600.000. Strana 306. U uzbudljivoj priči Thomas Hoving sebe najčešće vidi kao prosvećenog Jamesa Bonda, a Mimaru kao misterioznog tipa nepoznatog porekla i sumnjive biografije. Dok smo ispijeli jutarnju kafu koju je skuvala Karolina Franc, njegov najverniji kustos, Ante Topić Mimara se s osmehom sećao Hovinga. Posle toliko vremena nedavno su se ponovo sreli. Na pomolu je bila trgovina od nekoliko miliona $, ali Mimara nije hteo ni da čuje za bilo kakvu prodaju. Naumio je da otvori spomen zbirku i već godinama samo kupuje. Rekao mi je tada Mimara i nekoliko pikantnih detalja vezanih za vrlo nežni odnos Hovinga i Rorimera. U isprekidanom monologu setio se predratnog članstva u KP Nemačke, rada u Narodno-frontovskoj organizaciji Crvena pomoć, misterioznih susreta sa Geringom i drugim nacističkim glavešinama, ratnog zatvora i opasnih posleratnih avantura. Michelangelo na Pantovčaku. Spor sa Mimarom rešen je privremeno tako što su počele užurbane pripreme za otvaranje izložbe dela zbirke u Vili Zagorje. U međuvremenu pojavio se zanimljiv novogodišnji kalendar Privredne banke za srećnu 1983. godinu s najvrednijim slikama iz Mimarine zbirke. Sam Mimara ih je malo neuobičajeno predstavio. Ova slika predstavlja original poznate Rubensove kompozicije Marijino uznesenje, čija se kopija nalazi danas u Louvru. Kupio sam je od nekog antikvara u Minhenu koji je mislio da je iz prošlog veka. Strana 307. Do cele zbirke sam manje više došao koristeći se ljudskom glupošću.
Uvijek sam znao bar malo više od trgovaca umetničkim delima. U Louvru postoji jedna kopija Velasquezovog portreta Marije Margarite, kćerke Filipa IV, koja je verovatno slikana 1655. godine. Naš portret je stariji godinu dana od slavne slike u Bečkom muzeju. Tek s nekoliko delikatnih i nežnih nijansi boja, Velasquez na njemu otkriva sve tajne svog slikarstva. Kada 1515. papa imenuje Rafaela za konzervatora rimskih starina, on slika sliku Sveti Luka Evanđelista. To je slika s kojom će biti primljen u članstvo akademije. A slika Svetog Luke zapravo je jedan Rafaelov autoportret. Goya je nekoliko puta portretisao gvozdenog vojvodu Artura Wellingtona. Dosadašnja 3 poznata portreta su iz 1812. godine. Odbacujući vrhovno merilo svoga doba, harmoničnu ravnotežu svih delova slike, Goya glavni akcenat na našoj slici stavlja na samu osobu, njene gestove i izraz lica. Rembrandtov autoportret je u obliku poprsja starijeg muškarca s turbanom na glavi. Obrazi su načeti fistulama i svedoče o njegove bolesti u posljednjim godinama života. Rembrandt na tome insistira na nizu autoportreta iz kasnog amsterdamskog perioda. Za Michelangelovu Ledu reference možemo naći u antičkoj plastici. Ona je monumentalna, ali na mističan način uranja u senzibilnu polutamu. Na izložbi u Vili Zagorje na Pantovčaku, a iz moje nove privatne zbirke, pozajmit ću jednu Michelangelovu Madonu. Pošto su u maju 1983. slike najpre postavljene pa vraćene u depo, Mimara je i dalje bio krajnje skeptičan i u neverici u pogledu konačnog otvaranja izložbe. Ipak, izgledao je nekoliko decenija mlađi i zdraviji nego nekoliko mjeseci ranije. Strana 308. Sve je ovo moj sinko pokradeno, ali niko ne dolazi da kaže šta je njegovo, govorio mi je. Po ko zna koji put ponavljao je i neke detalje iz svog neverovatnog životnog filma. U jednoj minhenskoj pivnici Hitler mu je 1928. pričao kako će osvojiti ceo svet. Ajde ne budali, pogledaj se malo, gde ti da osvojiš ceo svet, pokušavao je Mimara da ga pripitog urazumi. Poslije, navodno zbog učešća u atentatu na tog istog Hitlera ili čega sličnog, Mimara za vreme rata zaglavio u nemački zatvor. Ili je stvarno bio, ili je Mimara sam sebe uvek video u samom centru istorijskih zbivanja, odmah uz one velike. Zbunjivao me je pričajući kako je u oktobru 1978. godine putovao u SSSR kao specijalni gost Leonida Iljiča Brežnjeva. Upamtio ga je kao vrlo pametnog, ali bolešljivog čoveka. Ne znam da li je Brežnjev zaista primio Mimaru. Službeno, on je posjetio Moskvu, Leningrad i Kijev na poziv ministra kulture i člana prezidijuma SSSR Petra Nilovića Demičeva i domaćini su mu predusretljivo pokazali svoje najvrednije muzejske zbirke i depoje. Od ranije mi je bila dobro poznata Mimarina naglašena ruska žica. Zato sam mu sa ovog višemesečnog boravka u Sovjetskom savezu poslao razglednice iz Samarkanda, Taškenta i Novosibirska. Kad sam se vratio, tražio je da mu potanko opišem šta sam video u Sovjetskoj Srednjoj Aziji. A onda me je malo izdvojio u stranu i poverljivo, gotovo šapatom upitao, je li u Rusiji tako loše kao što se priča? Pogađajući tačno šta želi da čuje, rekao sam uverljivo, niste valjda i vi pali pod uticaj reakcionarne propagande. Karolina Franc bila je najodanija Mimarina saradnica. Sa drugima je često dolazi u sukobe da bi ih na kraju zbog nerada ili neposlušnosti razjurio. Strana 309. Bila je prisutna kad je on u jednoj antikvarnici u Madridu kupovao Michelangelovu Madonu. U Brižu postoji gotovo ista. Objavljena je u svim knjigama i zbog nje kao na hodočašće turisti dolaze u Briž. Ipak, ona je pod velikom sumnjom. Vrlo je detaljno urađena, što nije baš karakteristično za Michelangela. Ova naša je sva u poznatom Michelangelovom maniru i izazvaće verovatno pravu senzaciju u svetu. A stajala je u Madridu na polju ispred neke antikvarnice, sva u nekim rešetkama. Šef je došao, pogledao je, pitao za cenu i kupio je. On inače nema običaj da se mnogo cenka. Savršeno mu je dobro poznato šta je šta i koliko šta treba platiti. Izložbom u Vili Zagorje dimenzijama i značajem dominirala je drvena vučica koju je car Konstantin bio namenio da postane zaštitnica istočnog Rima, Carigrada.
Pošto je Konstantin ubrzo umro, vučica je ostala nedovršena i neizlivena u bronzi. Slikarstvo je bilo podeljeno po stilskim školama. Od jedne od prvih ikona, za koju Mimara tvrdi da ju je u Palestini svojeručno radio Sveti Luka, pa do francuskog impresionizma kada po Mimari prestaje istorija umetnosti i počinje neozbiljno zavitlavanje. Ko smisli bolji štos. Na izložbi su bili zastupljeni brojni predmeti primijenjene umetnosti, zatim jedna od najkompletnijih svetskih zbirki stakla i izuzetno bogat izbor umetnosti Dalekog istoka. Uveče dok smo u Mimarinom domu u Basarčikovoj ulici bistrili tekuću politiku, on mi se žalio na svog sina Nikolu. Advokat je, oženjen, ima 3 kćerke. A da me je slušao, mogao sam i od njega da napravim svetskog čoveka, ali gospodin hoće da se ženi. Zagrebački Louvre. Radi nekog reda neophodno je reći da je 1973. godine sklopljen ugovor o poklonu između Ante Topića Mimare i predstavnika SR Hrvatske. Zauzvrat, darodavac je tražio da se u roku od godinu dana u zgradi na Gornjogradskom jezuitskom trgu u Zagrebu otvori stalna postavka njegove spomen zbirke, da mu se na raspolaganje stavi komforan stan i da mu se supruzi Viltrudi posle njegove smrti isplaćuje razumna godišnja apanaža. U slučaju spora predviđena je zlu ne trebalo nadležnost švajcarskog suda. Sporova je bilo na pretek, ali nadležnost švajcarskog suda nije korišćena. Topić je svoju manje ugovornu, a više svojevoljnu obavezu ekspresno ispunio i čak umjesto obećanih 2000 poslao 2000 predmeta više. Za to vreme, radovi na kompleksu zgrada sastavljenom od crkve Svete Katarine i jezuitskog samostana ozbiljno su kasnili. Po prvobitnom planu, otvaranje zbirke bilo je predviđeno za Dan Republike 1976. a adaptacija je trebala da košta 5,5 starih dinarskih milijardi. Građevinski radovi trebalo je potom da budu završeni u junu 1981. godine, a troškovi su se u međuvremenu udesetostručili. Promenjena su 2 individualna projektanta i 2 kolektivna izvođača radova. Zgrada je bila najblaže u čudnom stanju. Srušeno je prilično od onoga što je prethodno nestručno napravljeno i građeno. Zastupnik izvođača radova namensku rekonstrukciju Isusovačkog samostana video je u sklopu opštijeg oživljavanja u priličnoj meri izumrlog zagrebačkog gornjeg grada. Akciju je figurativno objasnio rečima da treba pljunuti, ali tako vešto da ne ostanu tragovi na starim fasadama. Strana 311. Ante Topić Mimara je još 3 decenije ranije Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, odnosno Strossmayerovoj galeriji starih majstora, poklonio 72 vredne slike. Iako se Topić kolekcionarstvom bavi od kraja Prvog svjetskog rata, njegova zbirka je sve do 1940. godine bila nepoznata široj javnosti. Otto von Falke, generalni direktor berlinskih muzeja, bio je prvi stručnjak kome je Ante Topić dozvolio da naučno obradi i objavi neka od najvrednijih dela iz njegove kolekcije. Kasnije je o njoj objavljeno nekoliko studija i njeni pojedini delovi su izlagani u okviru nekoliko svetskih izložbi. Samo povremeni posetioci sa naših strana Topićevog dvorca Neuhaus u Salzburgu pisali su o neprocenjivom bogatstvu svih umetničkih žanrova i stilova u rasponu od starog Egipta pa do impresionizma. Pominjana su usputno imena Michelangela, Leonarda, Rafaela, Rubensa, Rembrandta, Tiziana, El Greca, Goje, Delacroix, Moneta, Renoira, Van Gogha. Zatim jedna rimska vučica od drveta, gotičke bogorodice, statue od slonovače i metala, ema ili stari relikvijari, englesko staklo iz 9. veka, nemačko i italijansko staklo, kineski porculan, azijski ćilimi i pokućstvo od renesanse do prošlog veka. Ipak, ličnost samog Ante Topića Mimare od početka je bila obavijena tajanstvenošću i misterioznošću. Znalo se samo neprovereno da potiče iz naših krajeva i da je živeći pola veka po svetu ni od čega uspeo da se neshvatljivo obogati. Istina, sumnjalo se da to što je stekao nije baš stekao na najpriličniji način. Smešno je govoriti da je do nekog ovdašnjeg teško doći i da postoji Jugović koji ne voli da se čak i nezvan ispoveda pred očima javnosti. Topić je u tom pogledu dugo bio redak izuzetak. Zagrebačke kolege su zato s priličnom dozom podsmeha 1980. dočekali moju slobodno i neobavezno izraženu želju da razgovaram sa tada
82-godišnjim Antom Topićem. Strana 312. Dugogodišnji prijatelj, zaposlen kod starog kao kustos, bio je također sumnjičav. Obećao je da će nešto pokušati i glavna nezgodacija je bila u tome što je bila subota kada po nekom internom dogovoru službenik ne sme da uznemirava šefa na vikendu. Tako bio sam prinuđen da sam okrenem određeni broj telefona. I čovjek mi je zakazao sastanak sutradan u 5 sati poslijepodne. Bio sam verovatno prvi novinar koga je primio. Na vratima, iznenađen Topićevom vitalnošću, rekao sam mu zbunjeno da izgleda kao mladić. U predsoblju sam naleteo na jedno od najlepših Michelangelovih Madona, rimsko akciono poprsje Avgusta dok govori u Senatu i Platonovu bistu rad starogrčkog vajara Lisipa. Na zidu salona visio je jedini sačuvani autoportret Leonardo da Vincija, a gospodin Topić mi je iz ormara izvadio minijaturni Michelangelov autoportret u bronzi i Lisipovu nagu statuetu mladog Aleksandra Makedonskog. U radnoj sobi na spratu, pored vrata je bilo preobraženje Andreja Rubljova, mladi Hrist Bottičelije i po Topićevim rečima najstarija sačuvana ikona na svetu koju je svojeručno radio Sveti Luka u 1. veku nove ere. U suterenu je stalna izložba samostalnih slikarskih radova kućevlasnika. Tokom večere Ante Topić mi se žalio na veliko kašnjenje radova na zgradi njegove spomen zbirke. Govorio je o našem gotovo folklornom javašluku i neposlovnosti, a ja sam nemo gledao čoveka koji je ceo svoj vek bio zanet, najpribližnije reći, renesansnim idealom da ni iz čega, to jest emigrantske bede, stvori najveći privatni muzej u ručnom radu konkretizovanih tekovina ljudskog duha. Nisam ga pitao kako je uspeo, nisam pitao ništa. Govorio je sam. Imam 3 fotografije, ja i Mussolini, ja i Hitler i ja i Tito. Objavi koju hoćeš. Strana 313. Bio sam savjetnik Jugoslovenske komisije za reparacije i restitucije u američkoj zoni u Nemačkoj posle Drugog svjetskog rata, nastavio je Mimara. Pre mene bila je misija od 15 oficira. Potrošila je nekoliko miliona dolara i nije ništa donela. Onda me je Tito zamolio da to preuzmem, pošto smo se često sastajali u ondašnjoj Rumunskoj, sada Užičkoj ulici. Pravdao sam se da o tome nemam pojma, da sam stranac i da nikada ovdje nisam živeo. Međutim, on mi je rekao da sam spretan čovjek, znam jezike i da sam upravo stvoren za takav zadatak. Mislio sam da je prekasno. Nemci su promenili valutu, najeli se, ne može se više dobiti ništa. Radio sam zajedno sa Amerikancima i doneo nekih 98 slika. Amerikanci su sami uzimali sve šta im se sviđalo, pa sam i ja pokušao da iskoristim tu situaciju. Kako? Lepo, uzeo sam slike koje nisu bile naše i koje Beograd nikada nije video. Veruje se da je današnji Narodni muzej i nekadašnji muzej kneza Pavla, a on je odneo i zadnji čavao kad je odlazio iz zemlje. Pored ostalog i jednog basnoslovno skupog El Greka od koga je živeo u emigraciji. Prodao ga je mnogo ranije Nacionalnoj galeriji u Washingtonu. Dobio sam nalog da i njega tražim. Tražite ga sami, šta ja imam s tim? Došla su 2 puna vagona u Beograd. Pratili su ih jedan naš poručnik i američka vojna policija. Na granici su ih predali jednoj udbašici, Slovenki, gospođi Gordani Brejc. Posle 8 dana došao sam u Beograd, nisam mogao ranije, i čuo sam da je nešto već pokradeno. Ko je pokrao? Ko? Narod, činovništvo. Sve što je bilo takozvana primijenjena umetnost rastureno je, svi ćilimi. Strana 314. Slike su dali Narodnom muzeju. Književnik Veljko Petrović je bio upravnik. Odem u muzej i vidim da tamo visi 98 slika. Veljko me pita bojažljivo, kako ćemo ovo zadržati, mi to nikad nismo imali. Polako ga smirim. Samo vi to čuvajte, ja ću sve srediti. Bio sam se dogovorio sa Titom da damo 3 dekoracije Amerikancima. On je to naredio, ali ni do dana današnjeg nije izvršeno. Kakve dekoracije? Ma odlikovanja. Gospodin Ranković sa okolinom nije hteo, kao nije zgodno politički. I jedan američki Jevrejin, Nemac s poreklom. Možete li reći njegovo ime? Neću.
Govorim uopšteno i samo ono što ja hoću. Taj američki Jevrejin prijavi svom ministarstvu spoljnih poslova zato što nije dobio obećanu dekoraciju da ono što je doneto u Jugoslaviju nikad nije bilo naše. Onda amerikanska vlada traži stvari natrag. To su godine 1949. 50. Jugoslovenska vlada mene optužuje da sam stvari pokrao na svoju ruku. Potpisuje ministar spoljnih poslova Koča Popović. I od tada me 10 godina tera Interpol po svetu, a da me niko od naših nije zvanično obavestio. Živeo sam, skrivao se od atentata i od svega u Tangeru u Africi. Jedanput meni tamo dolazi 6 ljudi na vrata. 4 su bili iz Interpola, a 5 je bio iz američke ambasade. Hoće da pogledaju moju zbirku. Veliku zbirku ja imam. Idu po kući i kaže im onaj glavni iz Interpola da nema ništa. Pade mu na pod nehotično jedna fotografija. Dignem je i pitam jel to traže. Bio sam krajnje otvoren. Pa to je u Beogradu, u Narodnom muzeju. Od mene traže potpisanu izjavu o tome. Strana 315. Bio sam tada strašno ljut na našu vladu i da ne bih nešto zabrljao, kažem, danas sam nervozan, neću, pustite me. Doći ću sutra prekosutra sam kod vas. Pod zakletvom sam napisao izjavu da sam slike uzimao u skladu s ovlašćenjima s kojima me naša vlada poslala. Fotografije o odnetim vrednostima za vreme okupacije nikada nismo imali, pošto je svako mesto ko zna koliko puta menjalo gospodara. Uostalom, da za vreme posljednjeg rata nije bilo nas Jugoslovena, poginulo bi bar još 300.000 Amerikanaca. Ako je možda i došlo do greške, ona nije preterano velika. Tako sam napisao i odustali su od dalje istrage. Tu svoju izjavu sam preko nekog kapetana poslao Titu. Kasnije sam saznao da je završila u depou na Rijeci. UDBA je zadržala. Niste tada mogli da stupite u vezu sa Titom? Ma kakvi. Pokušali su čoveče na mene atentat, a ja sam spasao rudnik bakra Bor. Našu zemlju je Međunarodni sud u Hagu osudio da zbog nacionalizacije rudnika isplati Francuzima $150 miliona. Dođem Titu, vidim da je u nevolji. Nemam pojma o Boru, ni o čemu u zemlji, tek sam stigao. Pitam šta su Nemci radili u rudniku za vreme rata. Ne zna. Oni koji su znali ili su mrtvi ili su pobegli, a niko drugi ništa ne zna. Generalni guverner Franz Neuhausen bio je u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Čudim se zašto njega nisu pitali. Ne vredi, 6 godina su ga tukli, osuđen je na 30 godina kao ratni zločinac. Tada je imao 68. Mislio sam da to nije pametno, neće čovjek izdržati. Vratim se u Minhen i sretnem jednog mog čovjeka koji je za vreme okupacije bio u Beogradu. Radio je kod Neuhausena. Interesujem se ima li rodbine. Tu u Minhenu mu živi žena. Ajde večeras je dovedi kod mene na večeru. Saznam sve i pošaljem telegram da ponovo ispitaju Neuhausena. Strana 316. Mi ko mi. Ćata, sudija, milicija i sad govori. Jave mi da Neuhausen ništa ne zna. Pozovem ponovo na večeru njegovu ženu i pitam jel on stvarno ništa ne zna o Boru. Malo je zbunjena. Zna sve. Da mi i pismo za muža. U Beogradu kažem Titu da bih želeo da se vidim sa Neuhausenom. Ponudili mi kola i pratnju do Sremske Mitrovice. Međutim, tražio sam da mi ga daju 5 dana kao gosta u hotelu Majestic. Odem kod Rankovića, koji je za to bio nadležan, i vidim da on neće ni da čuje. U Majestiku sam se taman počeo pakovati, kad se na vratima u pratnji jednog udbaša pojavio lično Neuhausen. Čovek, visok skoro 2 metra, smršao. Nije tada bilo lako u zatvoru. Za nas dvojicu sam unapred bio rezervisao 2 spojene sobe. Neuhausen me, kad smo ostali nasamo, pita, ko ste vi, gospodine? Kažem, nisam ja niko i ništa, gospodine Neuhausene. A on će ti, ne može mene neko ko je niko i ništa dovesti ovamo. Ni od koga ne primam platu, nisam činovnik i interesuju me samo kulturne stvari koje ste vi opljačkali. Slike, zlato, srebro, čilimi. Politika me ne interesuje. A kad bih rekao ono što o vama znam, gospodine Neuhausene, sutra biste preko reda bili obešeni. Ali ne bojte se, ništa neću reći. Na kraju mu dam pismo od žene. Ode u svoju sobu i plače.
Dođe posle. Reći ću vam sve. Prvo, da je rudnik Bor kupio od Francuza za 115 miliona zlatnih maraka, a Francuzi su zbog nacionalizacije njihovog navodnog posjeda tužili Jugoslaviju. Ovako, rudnik nam je pripao džabe kao ratni plen. I ja svršim posao. Obećano mi je 5%, a nisam dobio ni jednog dinara. Kako se to dogodilo? Na sastanku ministarskog savjeta Tito je zbog neefikasnosti ukorio Rankovića i UDBU. Došao mi je prijatelj iz UDBE i rekao da je najbolje da sam pobegnem. Nisam se vraćao u zemlju sve do 1973. godine. Strana 317. Sakrivao sam se. Znam još mnoge stvari, ali ćutim. Kad ste se zapravo vratili u Jugoslaviju? Neposredno po raskidu sa Staljinom došao sam u Zagreb na 3 dana i sreo se sa Titom. Dovezao me moj šofer, sastali smo se na Tuškancu. Mi se znamo od pre rata, kad je on bio Valter. Već tada ste bili vrlo bogat čovjek. Ja sam siroma čovjek i nemam ništa. Rodio sam se siroma i umreću siroma pošto sam sve darovao. Volim svoj narod i da nije tako ne bih bio tu. Lakše mi je bilo sve prodati i sunčati se negdje na Mediteranu. Rođen sam u Dalmatinskoj Zagori u selu Korušici. Ja sam Hrvat, dušom i srcem. Onaj ko nije ono što su mu otac i majka, taj nije čovjek. Vlah. Znate šta je Vlah? Srbe zovu Vlasi, a kod nas su one koji su nosili opanke i onu crvenu kapicu zvali Vlasini. Bilo mi je 10 godina kad sam otišao u Split da nešto učim. I iz gimnazije su me 1917. poslali u vojsku. Na italijanskom frontu sam teško ranjen i zarobljen s početka 1918. godine. Evo pogledaj ovdje na glavi. To mora da je bila neka teška rana. Nije bio problem u rani, nego 3 dana sam po kiši bespomoćno ležao na ledini dok me nisu našli. Bilo i prošlo. U Italiji ste i ostali. Bili ste šegrt kod slikara Antonija Mancinija. Otkud to znate? Radio sam da bih preživeo. Neću sada o tome, nisu to bili krasni dani. Radio sam od 4 ujutro pa do 10 naveče. Kažu da ste Manciniju islikavali cele slike koje on samo potpisivao. Jesam, svašta sam radio. Ko li je to vama pričao? Kad se nađete u stranom gradu, u poderanoj uniformi, bez santima u džepu, tako se počinje. A sad imam najveću privatnu zbirku umetničkih dela na svetu. Strana 318. I nisam je, kako neki kažu, ukrao. Niko me ne tera. Kod Mancinija ste počeli da se bavite kolekcionarstvom. Prvo ste u nekoj antikvarnici kupili bud zašto jednu Bellinijevu sliku. Ima stvari koje nikada neću reći. Znate zašto? Prodao sam 1963. jedan krst Metropolitan muzeju i Amerika i Engleska su kupovinu prvo bile uslovile time da kažem odakle mi je. Rekao sam iz moje kolekcije i time je svaki razgovor na tu temu završen. I kako ste našli tog Bellinija? Sporna stvar. Kad hoću mogu da kažem, kad neću neću. Reći ću vam ipak kako sam došao do Bellinija. Šetao sam zajedno sa Mancinijem po Via Italiano i svratili smo u jednu antikvarnicu. Našao sam interesantnu sliku prekrivenu prašinom i pokazao je majstoru. To je bezvredna svinjarija, ne vredi ništa, rekao je. Drugi put sam otišao sam i kupio je. Tako je počelo. Od Mancinija sam otišao 1924. godine. Zbog neke svađe ili... Ne, ja sam jednostavno uvijek bio anarhista i to sam i danas. Došao je na vlast Mussolini, nikakvu silu ne volim. Ubijanje još manje. Odmah sam otišao u Francusku. Živeo sam u Parizu, Londonu, Amsterdamu i od 1927. do 1953. u Berlinu. Kolekcionarstvom se bavim i pre tog Bellinija. Imam jedno staklo koje sam kupio 1920. u Rimu. To mi je bio prvi predmet, za njega mogu dobiti $1.000.000, ali ga nikome ne dam. Biće u mojoj zagrebačkoj zbirci, koja će biti pristupačna ne samo Zagrebčanima, Hrvatima i Jugoslovenima, nego čitavom svetu. Ja sam svetski čovjek. Kritika će moći da govori šta joj je volja, ali siguran sam da je moja zbirka dobra. Čovjek sam iz naroda, obaška seljak. Niko mi u životu nije dao ni jedan dinar. Morao sam ga sam zaraditi.
Strana 319. Nikada nisam bio na godišnjem odmoru. Bez rada nema ništa. Kažu da zbirka vredi milijarde dolara, ja sam sigurno nisam imao ni približno toliko novaca da je kupim. Šta mi je pomoglo u životu? To što sam uvek znao malo više nego drugi. To je sve. Možda i previše. Kako biste to objasnili? Učio sam i mučio se. Nisam terao ni žene osim u nevolji, ali to je sada prošlo. Nisam išao u kafane. Lakše je zaraditi nego sačuvati. 60 godina sam bio u svetu, išao po svim aukcijama i trgovinama. Otvorio sam oči i video ono što niko nije video. Želim otkriti ono što drugi ne znaju. Iskorišćavam ljudsku glupost i neznanje. Jedan sam od retkih kolekcionara koji nikada nije imao savjetnike. I kad sam poslušao savjet, stradao sam. Evo pogledajte na zidu autoportret Leonarda da Vincija. Ova mlada devojka što je s nama, moj kustos, bila je kad sam je kupio. Sad vredi 20 miliona dolara. Toliko ga nisam platio, niti uopšte imam te pare. Da su znali da je Leonardo, ne bi mi ga sigurno prodali. Ništa vam ne promakne. Ništa. Jedino kad sam bio bez novca. Nikada se niste bavili politikom. To je obična prostitutka koja uzima onog koje više plaća, a nisam imao ni vremena za politiku. Jeste li dolazili u dodir sa špijunažom? Prošle godine je otkriveno da je upravnik Kraljičinog muzeja u Londonu famozni četvrti čovjek, pa se sumnja prenela na sve trgovce umetničkim predmetima. Još na početku sam shvatio da to ničemu ne vodi i da niko ne voli izdajice. Zaglavi se kad tad, bilo na kojoj strani. Između dva rata se niste vraćali u zemlju? Ne. Čudo. Strana 320. Nisam hteo. Da sam se tamo šetao, ne bih ništa stekao. Znate, imam mnogo rodbine i svako je čekao neki dar. Majka mi je povremeno dolazila. Bio je porodični nesporazum, hteli su da se bavim nečim drugim. Ja nisam važan. Kad umrem, neka mi se ne zna ni grob i neka me bace u Savu, ali zbirka neka ostane kao svetinja. Neki mali centar, makar Balkana. Nemate ništa, niste imali ništa. Ja sam vam doneo ono što sam doneo i donosit ću još sve dok budem mogao. To je moja dužnost kao patriote i čoveka. I svima želim dobro. Dok ste bili u svetu, pretpostavljam, niste bili toliko sentimentalni. Sentimentalnost se ne isplati. Ljudi moga kova nikada ne mogu naići na razumevanje. Danas sam bio u Vili Zagorje i 2 žene su se dosta iznenadile kad sam rekao da umetnik ne treba da se ženi. Kasno sam se oženio. Bio sam teško bolestan, nisam se mogao vratiti u Jugoslaviju, imao sam dosta poslova po svetu. S jednom ženom sam imao neke odnose, ali rekao sam joj pre venčanja, ako slučajno ozdravim, opet sam slobodan. Ja nisam samo kolekcionar, ja sam jednostavno čovjek koji je nešto želeo da stvori. Šta je to kolekcionar? Neka vrsta fanatika, načisto bolestan čovjek. Neko voli žene, neko karte, neko da pleše ili bilo kako da se pokaže. Ja ni za šta nemam vremena. Muče me na sve strane. Vi nikog ne mučite? Nikog, iako mnogi misle da ih mučim. To su oni koji ne znaju da rade. Teško je kad sebi postavite jedan veliki zadatak i zbog koječega sitnog i prizemnog ne možete da ga završite. Kad ste sebi stavili u zadatak da prikupite najveću privatnu zbirku umetničkih predmeta na svetu? Strana 321. Još onda kad sam kao mladić došao u Rim i video da tu ima mnogo blaga, a shvatio sam ne znam zašto da ima ljudi koji su pametni i onih koji su inteligentni. To je velika razlika. Jedno se dobija iz knjiga, a drugo iz majčine utrobe. Ja sam se uvek uzdao u ono što sam imao prirođeno. Knjigama sam se pomagao samo kad mi je to trebalo, kao pomoćno sredstvo. Zašto želite da na izvestan način ostanete tajanstveni? Ne volim slavu i reklamu i od toga sam imao dosta praktične koristi. Ko ima, treba da plaća porez na imovinu, a ja to neću. Imam železnu volju svršiti svoju veliku misiju. Kad se nešto počne, momče, mora se završiti. Čujte, ja sam kršteni katolik. A niko me nije pitao kad su me krstili hoću li ili neću. Religija kaže, pomozi sam sebi, pomoći će ti Bog. To je velika filozofija. Da li ste religiozni? Ne znam. Nešto sigurno postoji između neba i zemlje.
Više sam pasivni katolik, ne odlazim u crkvu. Nisam ja ni kolekcionar. Kolekcionari su samo bogati ljudi. Ja sam slikar, ništa više. Odvajao sam od usta da bih kupovao. Ne volim društvo, ne volim ljude. Nemam prijatelja. Niste ulagali novac u druge poslove osim u umetničke predmete. Bavio sam se samo umetnošću, a kolekcionarstvo je industrijalcima usputna delatnost i pasija. Imaju agente koji kupuju, a oni plaćaju. Ja nisam u takvoj situaciji. Niko mi ništa nije doneo niti preporučio. A ako je toga i bilo, znao sam da je u pitanju nešto što ne valja. U ovom poslu iznad svega treba biti oprezan. U opticaju su često falsifikati. Ima savršenih falsifikata. I moja sreća je što dobro poznaje materijal. Ja sam i restaurator, možda najbolji u Europi. Ipak, jesu li vam utrepili kada falsifikat? Strana 322. Ne. Imao sam slika koje sam restaurirao i po 3 godine. Toliko sam radio na jednom Rafaelu. Teško je pogoditi pravu boju. Često ste osjećali ljudsku zavist u životu. Uvek ono zašto on, a ne ja. Svaki naš građanin bi želeo da postane predsjednik države. Pričaju svašta o meni, kako sam sve pokrao, ili da sam imao neku bogatu ljubavnicu koja mi je to ostavila. Čuo sam da ste glavninu predmeta kupovali u bescenje od Jevreja koji su pred fašizmom bežali u Ameriku. Postoji i optužba protiv mene od strane jevrejske zajednice. Dajem vam časnu reč da ništa nisam kupio od Jevreja. Kad zbirka bude izložena, ako neko dođe i kaže i dokaže da je nešto njegovo, neka slobodno nosi. Priča se da su kod vas kao restauratora donosili na remont originale, a da ste vi uredno vraćali falsifikate. U životu nikad nikome nisam ništa restaurirao. I restaurator sam postao iz nevolje. Bio sam nezadovoljan kako su meni drugi radili. Ma svašta se priča. Nikad ništa nisam kupio od privatnika, sve što imam nabavio sam iz antikvarnica. Na velike aukcije išao sam uglavnom kao posmatrač. Traganje za Mimarom. Ja sam Nikola Nikić iz Nikinaca. Niko i ništa. Nemam ništa. Voleo je da se zagonetno predstavlja Mimara. Svaki predmet od 4000 koje je za sobom ostavio mogao je da ga glave košta. Nošen nekom samo svojom megalomanskom misijom, u samoodbrani je promenio bezbroj imena, lažnih pasoša i adresa. Sa svojom zbirkom bežao je preko 7 mora kao ranjena zver i krio se na svim kontinentima. Strana 323. Često je morao iz osnova menjati lični opis. Pojavljivao se potpuno sed, ostareo, onemoćeo i oronuo. Razglasio bi da je umro, da bi potom ko zna kuda otišao, podmlađen, zdrav i čio. Kose i brade prefarbane u crnu ili riđu boju. Po potrebi se deklarisao kao komunista, član KP Italije i KP Nemačke ili nacista, cenjen među glavešinama jednog i drugog političkog pokreta. Od neshvaćenog jugoslovenskog patriote začas bi se preobratio u svetskog čoveka nepoznatog porekla i obskurnog zanimanja. Ostaće upamćen isključivo kao donator i dobrotvor. Poznajući mnogo sveta, uspeo je ipak da život provede bez nepotrebnih i suvišnih svedoka. Ako su matične knjige uopšte sačuvane, u njima bi trebalo da piše da je Ante Topić Mimara rođen 7. aprila 1898. godine u selu Korušici u Dalmatinskoj Zagori od oca Šimuna Topića Matutina i majke Jandre rođene Šobić. U već kvasali mit o njemu svakako spada priča kako je još u ranom detinjstvu bio inficiran sa kupljačkom strašću. Na čuđenje okoline tragao je za interesantnim seljačkim ćilimima. Prvu podršku dao mu je navodno u Splitu don Frane Bulić, upoznavši ga s arheološkim spomenicima i nalazima Splita i antičke Salone. Bilo bi previše za sina iz sirotinske familije da je stvarno tako bilo. Ne zna se pouzdano ni da li je u austrougarsku vojsku mobilisan kao splitski gimnazijalac ili šegrt. Ranjen je u bici na reci Pjave. U Rim je prebačen u zarobljeništvo na lečenje. Priča se da je izučio za brusača Drago Kamenja, što je on prećutao priznajući samo da je neko vreme proveo kod italijanskog slikara Antonija Mancinija. Dobrog slikara koga je zbog lenjosti izdržavala bogata supruga. 1852. do 1930.
Učio je slikarstvo, specijalizujući se za restauraciju. Strana 324. Bio je opčinjen antičkim i renesansnim Rimom. Kulturno-istorijski spomenici na koje je nailazio zagolicali su i usmerili njegovu kolekcionarsku prirodu. Obilazio je crkve, palate, muzeje i galerije. Nije izlazio iz renesansnog parka Tivoli. U Rimu je kupio i aleksandrijski stakleni krst rađen u tehnici Fondo d'Oro sa prikazom dobrog pastira koji se nalazi u njegovoj ostavštini. Usavršavanje u restauratorskom zanatu nastavio je u majstorskim radionicama parijskog Montmartra. Govorio mi je da se od početka klonio Jugoslovena, ali da je slučajno sretao recimo Antu Trumbića i veliki broj drugih ovdašnjih političkih prvaka. U Berlin je prema njegovom kazivanju prešao 1927. godine. U hotelu Regina Adolf Hitler mu je pre dolaska na vlast zapenušano izlagao svoje osvajačke planove, tvrdeći da uz sebe ima ceo nemački narod. Smejuljio se nadmeno na Mimarina razumna upozorenja na oružanu snagu Amerike, Francuske i Rusije, mnogoljudnost Kine i materijalne mogućnosti i tehnička dostignuća Velike Britanije. Slikarstvo im je bilo zajednička ljubav, međusobno su trgovali. Na moje pitanje kako je moguće da je stalno uživao Hitlerovu zaštitu, iako nikad nije skrivao svoje antinacističko raspoloženje, Mimara je uvek na isti način odmahivao rukom želeći da ostane tajanstven. To je druga i duga priča. Najbliži kontakt imao je sa Hermanom Geringom. Za njega bi mi ponekad kazao da je bio istinski ljubitelj umetnosti i kulturan čovjek. Otac mu je bio guverner nemačkog poseda Namibije, a ponekad da je bio obična budala. Izokola je nagoveštavao mogućnost da je radio kao Geringov savjetnik za kupovinu umetničkih predmeta. Otprilike kao što su dr. Posse ili dr. Hermann Voss savjetovali Hitlera. Geringu je trebalo pomoći. Vlasnik jednog lokala, Holanđanin Hans van Megren, docnije otkriven kao najveći falsifikator svih vremena, prodao mu je za 160.000 funti svoju sliku Žena uhvaćena u preljubi kao Vermeerov rad iz 17. veka. Strana 325. Nije teško objasniti Skorojevićku pohlepu nacista za umetnošću. Hitler je isfrustriran kao neuspeli slikar, želeo da u Lincu sagradi najveći muzej na svetu. Veći i pompezniji od Louvra, Ermitaža, Prada ili Galerije Uffizi. Zato je izvršena opšta pljačka umetničkih dela na okupiranim teritorijama. Posebno je Hitler mrzeo austrijske Jevreje, smatrajući da su se nepošteno obogatili izrabljujući radnike. Specijalne trupe išle su od kuće do kuće, od muzeja do muzeja i u Francuskoj i Holandiji. Hitler je 1937. godine pokušao da kupi mermernu kopiju Mironovog bacača diska, ali nije uspeo da dobije italijansku izvoznu dozvolu, pa mu je u pomoć pritekao Geringov pljačkaški divizion. Bacač diska je odmah proglašen za krunski simbol Trećeg rajha. Vodeći nacisti su čak manje vredne opljačkane slike iz Francuske na silu menjali za italijanska remek dela. Svoju zavist prema ogromnoj umetničkoj zbirci drugog čoveka Rajha, Geringa, Hitler je ispoljavao zamerajući mu tobože zbog pljačkaške beskrupuloznosti. Teško je u nedostatku bilo kakvih dokaza utvrditi realnu Mimarinu ulogu u svim tim operacijama. Šefu naše komisije za ispitivanje ratnih zločina u francuskoj zoni u Nemačkoj, majoru Dragomiru Rakočeviću, ispričao je da je uoči rata kao slikar imao zapažene izložbe u Berlinu i Njujorku. Gering mu je naručio da napravi portret Adolfa Hitlera. Razapeo je štafela i naslikao lice jednog zlikovca. Čim je Gering video sliku, dobronamerno ga je posavjetovao: ako za ovo čuje Goebbels, završit ćeš u krematorijumu. Skupi svoju zbirku i slike i što pre beži iz Nemačke. Mimara se sklonio u selo Säckingen na granici prema Švajcarskoj. Posle rata vodio je tamo Rakočevića da mu pokaže tu opasnu viziju Hitlera. Strana 326. Video ju je i Slavko Komarica, kome se slika upečatljivo urezala u sećanje. Mimara namerno nije insistirao na fizičkoj sličnosti sa Hitlerom, već na uopštenoj metafori zla. Hitler sa slike drobi snop žita, što bi po Mimarinoj zamisli trebalo da predstavlja pokušaj istrebljenja slovenske rase. Inače, sve do 1940. godine Mimarina privatna zbirka bila je apsolutno nepoznata javnosti.
Prvi stručnjak kome ju je pokazao bio je generalni direktor berlinskih muzeja Otto von Falke. On je u časopisu Panteon i brojnim studijama iz istorije umetnosti obradio najvrednije predmete, ističući da vrlo raznolika mimarina kolekcija sadrži veliki broj dragocenih antičkih staklenih predmeta iz razdoblja rimskih careva i vrednih slika iz 16. i 17. veka. Mimarino šurovanje sa nacistima bilo bi kompromitujuće da ne postoji neka druga priča koju je on dugo pokušavao da zabašuri. On je u Nemačkoj navodno stupio u redove komunističke partije i uspostavio vezu s Kominternom i određenim sovjetskim službama, pa se može zaključiti da je on u Hitlerovu i Geringovu okolinu stupio po zadatku. Nije li to ona mimarina velika tajna koju je, kako je često govorio, poverio jedino Titu? Mi se znamo od pre rata kada je on bio Walter. Upoznali smo se u Parizu u vreme građanskog rata u Španiji. Prema mimarinoj priči, on je iz Jugoslavije otišao sa 17 godina. Putovao je po svetu, otkrivajući u crkvicama i manastirima, po prašnjavim tavanima i antikvarnicama neprocenjivo umetničko blago. Znao je dobro da u domovini nema ništa slično da traži. Ispunio je patriotski zadatak utoliko što je, čuvši od nekih nemačkih generala da se sprema napad na Jugoslaviju, to odmah javio poslaniku Ivu Andriću, ali on tu njegovu informaciju nije shvatio kao ozbiljnu i pouzdanu. Strana 327. Jedan put me je Mimara prepao pitanjem: italijanski kandidat za poglavnika Hrvatske bio je Ante Pavelić. Znaš li koga su predlagali Nemci? Ne znam. Mene. Shvatio sam to kao dobru šalu ili slučajni izliv ničim sputane mitomanije. A opet, opšte je uverenje da je od Mimare oduvek sve bilo moguće. Uoči rata on je bio u vrlo bliskim odnosima sa vođom Berlinskog ustaškog centra, doktorom Ivanom Jelićem, koji nije uspeo da se kao italijanski pouzdanik Pavelić ugnezdi u Zagrebu, već su ga na početku rata uhapsili Englezi u prolazu kroz Gibraltar i rat je proveo kao njihov zarobljenik. U domen mogućih i osnovanih priča o Anti Topiću Mimari spada i to da je on verovatno neko sasvim drugi. Da je on tako bio u središtu čuvene zagrebačke afere iz septembra 1929. godine. Naime, izvesni grof Pajolik se bio domaćio na Kaptolu i stekao neograničeno poverenje crkvenih uglednika. Tek kad je nestao s ukradenim reljefnim diptihom od Slonovače sa prizorima iz Hristovog života, saznalo se njegovo pravo ime, Mirko Maratović. Po toj priči, nadimak Ante Topića, Mimara, ne dolazi od turske reči Neymar, nego je skraćenica od Mirko Maratović. Zna se da su Topići u Korušci 1919. službeno obavešteni da im je sin Ante poginuo u ratu. Maratović je docnije preuzeo njegovo ime, obazrivo izbjegavajući sve kontakte sa tobožnjom rodbinom. Javio im se iz daleka tokom 6-7 decenija, jedino davne 1921. godine. Topićev rođeni brat nije krio sumnju da mu je legendarni nacionalni donator Mimara uopšte bilo kakav rod. Fotografije Mirka Maratovića, koje su 1929. godine objavljivale Zagrebačke novosti, neodoljivo upućuju na Mimarine mlađe dane, a ne treba biti stručnjak za grafologiju da bi se u Maratovićevom i Mimarinom rukopisu prepoznala jedna te ista ruka. Strana 328. Njihove biografije se uglavnom poklapaju, prepliću i dopunjuju. Gde se jednom gubi trag, nijotkuda se pojavljuje drugi. Početkom septembra 1929. izbio je veliki skandal u Zagrebu. Jedan bečki trgovac antikvitetima došao je sa jednim poznatim stručnjakom u riznicu Zagrebačke katedrale i otkrio da se ispod originalnog srebrnog okvira umjesto čuvenog diptiha, publikovanog u stručnim i umetničkim časopisima, nalazi njegova loša kopija. Trgovac je time želeo da razreši svoj privatni problem. Prilikom boravka u Americi on je čuo da je jedan tamošnji muzej iz Clevelanda za $10.000 od nekog Francuza kupio neki diptih od Slonovače pronađen negde na Balkanu. Odmah je posumnjao da je to dragocenost iz Zagreba, za koju je on svojevremeno nudio duplo veću svotu novca. Kopkalo ga je da li je falsifikat sada u Zagrebu ili u Americi. Svi su bili zgranuti, ubeđeni da iza te krađe stoji misteriozni grof Pajolik Ina, koji je nekoliko godina ranije mesecima boravio u Zagrebu i potom nestao.
Specijalna komisija ustanovila je da je dragi kamen na okviru diptiha zamenjen komadom običnog stakla i da u riznici još nedostaju 2 biskupska krsta i 3 prstena s briljantima. Stranice ondašnjih domaćih i najpoznatijih inostranih listova iz dana u dan su punile kontradiktorne vesti o nestanku diptiha od Slonovače i novi detalji vezani za pustolovni život osumnjičenog grofa. On je u jesen 1926. godine došao u Zagreb sa suprugom ili prezaručnicom Katicom, predstavljajući se kao grof Pajolik Ina, veliki ljubitelj umetnosti i vlasnik ogromne kolekcije koja se nalazi u njegovoj parijskoj vili. Donekle je sumnjivo bilo što se on u Zagrebu nastanio na mestu nedoličnom za grofa, kod kaptolskog zvonara na crkvenom tornju, ali to se pravdalo njegovom željom da odozgo bude stalno u dosluhu sa starim duhom grada. Strana 329. Sva vrata bila su pred njim otvorena, sve je plenio svojom elegancijom, finim manirima, otmenim držanjem, rečitošću, znanjem i urođenim šarmom. Niko nije mogao ni naslutiti da on paralelno vodi dvostruki život, da je za Split i okolinu još uvek Mirko Maratović, doskoro nepismeni čobanin, sada vlasnik trgovačke radnje u Krešimirovoj ulici broj 12, a za Zagreb, celu Evropu i Ameriku neko drugi. Grof Pajolik, svetski umetnički ekspert, s grofovskim grbom utisnutim na sjajnu dugmad na manžetnama košulje i grofovskim vizit kartama koje deli okolo. Posle ni do kraja rasvetljene pljačke zagrebačke riznice, ta 2 čoveka sticajem okolnosti postaju jedan jedini. Martin ili Mirko Maratović, rođen 1896. u Splitu ili 16. aprila 1897. godine, nađen na vratima oblasne bolnice u Splitu. Nezakonito dete jedne služavke, koja ga je tu bacila, i nepoznatog oca. Dat je na čuvanje seoskoj porodici iz Lećevice, kod koje je odrastao čuvajući ovce po Dalmatinskoj Zagori. U Austrougarsku vojsku mobilisan je 1914. godine, iako nepismeni i bez dana škole, odskakao je od svih ostalih zahvaljujući vrlo izraženoj bistrini, darovitosti, promućurnosti i sposobnostima. Od običnog vojnika uznapredovao je preko gefrajtera i kaplara do feljbabe. Možda je prisustvovao pogibi vršnjaka, verovatno prijatelja ili poznanika iz Lećevice, Anta Topića, spremno preuzevši na sebe ostatak svog i njegovog života. Odnekud se 1919. stvorio u Splitu. Venčao se sa Stanijom Martinov Šimunovom sa ostrva Ugljen i s njom dobio kćerku Paulinu. Ubrzo je zatražio razvod, tvrdeći da mu supruga intelektualno i socijalno ne odgovara. Otvorio je dućan na kome je istakao firmu Mirko Maratović, trgovina kratke i galanterijske robe na veliko i malo. Specijalna trgovina galbonskih artikala. Strana 330. Bijanterije, perle, đerdani, naušnice i tako dalje. Istovremeno dao se u potragu za roditeljima koji mu dolikuju. Upao je jednog dana u kuću nekog uglednog Splićanina i rekao: "Dozvolite, dragi gospodine, da vam se predstavim. Ja sam danas trgovac Mirko Maratović, a možda već sutra moći ću da nosim vaše vrijedno ime." Otac ga je na glavačke izbacio na vrata, ali on se nije nimalo predavao. Drugom bogatom Splićaninu dokazivao je kako je sin njegove pokojne sestre, saznavši da se sprema imovinska rasprava pokojnice, čiji su nasljednici traženi putem javnog oglasa. Uspeo je da falsifikuje izvod iz matične knjige rođenih i da na osnovu njega u 2 sudske parnice dobije nasljedstvo, dok zagrebački stol sedmorice nije te njegove dokumente ocenio lažnim i poništio ranije presude. Parnice su ga prilično istrošile i trgovinu je malo bio zapustio. U radnji je ostavio nekoliko upaljenih voštanica, ukrcavši se radi sigurnog alibija na voz za Sarajevo. Došlo je do požara, ali odštetu od osiguranja nije dobio jer je otkrivena prevara. Zbog namernog poturanja požara dopao je i u zatvor. Na jednom se izgubio, govoreći da je Split isuviše mala sredina za njega. Već je bio spreman za veliki svet. Splićani su se dugo iščuđavali što on, sitni trgovac, dobar deo dana provodi u gradskoj biblioteci proučavajući umetničke leksikone, enciklopedije i monografije ili odlazeći da uči strane jezike. Od konzervatora koji su dolazili leti u Split, uzeo je adrese čuvenih svetskih muzeja i aukcijskih kuća.
U pismima im je nudio nepoznate slike Ticijana, Rubensa ili Đota, koje je on navodno pronašao i otkupio u Dalmaciji. U to vreme u mnogim crkvama zaista su nestajale različite dragocenosti i slike. Maratović bi se s njima pojavljivao u Beču, Parizu, Rimu ili Amsterdamu. Nekada bi se vraćao razočaran, shvativši da iskusni i podozrivi trgovci ne vide i ne prepoznaju kao on u svakoj staroj prašnjavoj slici basnoslovnu vrednost i ručni rad najvećih starih majstora. Strana 331. Što nije uspevao da drugde proda, nudio je lakovernim i gramzivim zagrebačkim industrijalcima i trgovcima. Najznačajniji događaj u njegovom životu bio je svakako susret u Splitu 1925. godine sa starom italijanskom groficom Edinom Pajolik-Ina. Govorkalo se dosta o njihovoj ljubavnoj idiliji i velikoj razlici u godinama, što je krunisano time što ga je grofica sudski posinila. Kao grof, Mirko Maratović se zbilja ponovo rodio. Stalna baza mu je bio bečki hotel Post, u kome je često odsedao i u kome je upamćen kao ugledni gost, veliki kavaljer i spretni trgovac starinama sa Balkana i iz cele Europe. Njegove želje i bujna mašta uveliko su prevazilazile njegove mogućnosti. Kad nije imao šta da proda, diskretnu pomoć nalazio je kod pojedinih zagrebačkih i inostranih rezbara, slikara, firmopisaca i zanatlija koji su radili po njegovim narudžbinama i lepim pričama ili crtežima i fotografijama originala koje im je donosio. Jedan zagrebački rezbar otkrio je docnije kako mu je Maratović jedanput doneo 1,5 kg zlata i tražio da mu od tog materijala izradi balčak sa monogramom Benvenuta Cellinija. U Pariz je 1927. godine stigao pun para kao grof Pajolik ili Bijelik, hvaleći se da se obogati u Holandiji, skupo prodavši jednog Ticijana koga je jeftino nabavio negde u Dalmaciji. Iznajmio je ogromni luksuzni stan, kloneći se bilo kakvih kontakata sa Jugoslovenima jer su nepodnošljivi i primitivni. Posao mu je sjajno krenuo i o njemu su kružile fantastične priče koje je ponekad i sam izmišljao i širio. Obilazio je antikvarnice, galerije i izložbe. Svuda je dočekivan s poštovanjem i njegovo mišljenje je uzimano kao merodavna ocena vrsnog znalca i stručnjaka za istoriju umetnosti. U Parizu se verovalo da posjeduje kolekciju vrednu najmanje 10 miliona franaka i priličnu sumu gotovine. Strana 332. Malo ko je zaista video njegovo bogatstvo, pošto je primao samo najuglednije novinare, književnike, umetnike, političare i profesore. Od vrednih stvari posjedovao je nož i mač s monogramom Cellinija, možda uspeo rad anonimnog zagrebačkog rezbara, 2 Madone od slonove kosti, slike Rubensa, Coroa, Courbea, Manea. U stanu je najčešće držao samo fotografije tih stvari, inače skrivenih na sigurnom mestu. Uz tog Maratovića, grofa Pajolika, Bijelika, Topića ili već kako se po potrebi kad zvao, išao je glas velikog ženskaroša i zavodnika. Šalio se na sopstveni račun da više voli mlade žene nego stare slike. U društvu čitavog niza belosvetskih lepotica zalazio je rado u najskuplje parijske noćne lokale. Neposredno pre izbijanja afere oko krađe zagrebačkog diptiha od Slonovače, naglo je osiromašio, pravdajući svoje finansijske neprilike prodajom kolekcije i kupovinom jednog još nerazrađenog rudnika u Jugoslaviji. Kad se malo konsolidovao, to više nije pominjao, nagoveštavajući mogućnost odlaska u Ameriku i prodaju zbirke kako bi se s tim kapitalom vratio u Jugoslaviju. Malo politički napaljen, imao je namjeru da u zemlji pokrene veliki dnevni list. Političke prilike su takve da i mlađa generacija treba da progovori i konačno dobije reč. Često je menjao raspoloženja i iz euforije prelazio u potpunu apatiju i depresiju. Svega mu je ponekad bilo dosta i pomišljao je da se vrati kući, kupi imanje i posveti se mirnom seljačkom životu. Ono što je Maratović tada svima govorio u Parizu bilo je uvek prisutni kredo na koji se posle Ante Topić Mimara do kraja života pozivao. Ja nemam ni rodbine ni prijatelja. Jedino što volim, to su moje slike i kipovi. Najsrećniji sam kad sam sam među njima. Strana 333. Jugoslovenska kraljevska vlada je u septembru 1929. godine preko svog poslanika u Parizu, doktora Miroslava Spalajkovića, tražila ekstradiciju Mirka Maratovića. Javljeno je bilo da je uhapšen ili da je barem pod prismotrom.
ali ispostavilo se da je po ko zna koji put bez traga nestao. Posljednji put je viđen na Montparnasu sa nekom lepom Grkinjom. Poznanicima je mirno i bez žurbe rekao da putuje u Braziliju. Od tada niko više ništa nije čuo o njemu. Ubuduće će postojati isključivo neko sasvim drugi, Ante Topić Mimara. Clevelandski muzej vratio je konačno 1936. godine famozni ukradeni diptih zagrebačkom Kaptolu uz pravo prvootkupa u slučaju prodaje. U francuskom zatvoru. Nije lako otkriti gde je Mimara bio ni šta je radio za vreme Drugog svjetskog rata. Meni je više puta izričito rekao da je zaglavio u zatvor jer je održavao izvesne veze sa oficirima koji su pripremali atentat na Hitlera. Londonski Sunday Times magazin objavio je da je Mimara sarađivao sa SS-ovskom grupacijom Wending, koju je u Bolcanu organizovao pustolov Frederik Schwend. Nabavljali su pasoše neutralnih država za SS-ovce, koji su s lažnim objavama odlazili iz vojske i negde drugde započinjali novi život. Trgovali su devizama, a kad im se Mimara priključio, imali su nalog da 20 miliona funti sterlinga pretope u vrednosne papire, dragulje ili umetnine. Moguće je da su sve priče o Mimari tačne. On je bio čovek u nekoliko pomerene realnosti. Smešno je o njemu očekivati pravu istinu. Pogotovo politkomesarski od njega tražiti komunističku ili kakvu drugu strogu moralno-političku podobnost. Strana 334. On je jednostavno čovek za legendu. Njemu je sve bilo moguće i dozvoljeno. Teško je među Mimarinim protivrečnim izjavama datim u različitim prilikama pronaći logičnu vezu i sklopiti baš uverljiv mozaik. Govorio je da je uoči posljednjeg rata deo svoje zbirke od 300 predmeta sklonio u trezore Praške banke, drugi deo u jednu švajcarsku banku, treći sakrio u fabriku svile ili seosku vilu. Kao razlog svojih stradanja i gubljenja čvrstog oslonca u Nemačkoj, navodio je zavisti i pokušaj nekih moćnika da ga likvidiraju i domognu se njegove zbirke, psihozu nepoverenja prema svim strancima kao i neku anonimnu denuncijaciju. U logor je dopao 1943. i ostao sve do 10 dana pred dolazak Rusa, kada ga je izvukao jedan prijatelj lekar. Mnogo više sreće nije imao ni sa oslobodiocima. Francuzi su odmah bacili oko na njegovu zbirku, pa je on bio prinuđen da u pomoć pozove 6 ruskih oficira s mašinkama. Onda je izdejstvovao američku zaštitu i pomoć Jugoslovenske ambasade u Pragu. Banuo je u jugoslovensko poslanstvo u Bernu. Frane Adumu i Ratku Stojadinoviću pribrano je rekao da je Jugosloven u neprilici kako da sačuva neke vredne umetničke slike koje namerava pokloniti novoj jugoslovenskoj državi. Pitali su ga malo iznenađeno odakle je. Predstavio se kao Dalmatinac. Poverovali su da nije strani špijun tek kad je pomenuo Lećevicu, gde je Adum doskoro ratovao i gde je uvek bio dobro priman. Odmah su mu izdali privremeni jugoslovenski pasoš. Sa Mimarom su krenuli do francuskih okupacionih oficira koji su se prethodno sumnjičavo propitivali za njegov identitet i poreklo slika. Bivši partizani nekako su našli zajednički jezik sa bivšim pripadnicima francuskog pokreta otpora. Dokazali su da je Ante Topić Mimara jugoslovenski podanik i ovlašćeni čuvar nacionalnog jugoslovenskog blaga. Strana 335. Prvih dana posle oslobođenja, tokom leta i jeseni 1945. godine, Mimara se nalazio na teritoriji francuske okupacione zone u mestu Sekingenu. Tu je pronašao jugoslovenske predstavnike pri Međunarodnom crvenom krstu, Jagoša Vukovića i doktora Nikolu Nikolića i predložio im da im pomogne u pronalaženju naše dece koju su nacisti za vreme rata odveli u Nemačku. Pokazao im je svoju zbirku i uverio ih u svoje sjajne veze. Stekao je njihovo ogromno poverenje kao iskreni patriota. U Švajcarsku su stizali prvi jugoslovenski diplomati. Posao na pronalaženju i vraćanju dece i ratnih zarobljenika iz logora prerastao je u traganje za našom opljačkanom imovinom. Mimara je svima bio od velike koristi, pa je razumljivo što je ostavio snažan utisak i na prvog jugoslovenskog generalnog konzula u Švajcarskoj, 22-godišnjeg Slavka Komaricu. Kad je u januaru 1946. za šefa naše komisije za ratne zločine u francuskoj zoni u Baden-Badenu postavljen major Dragutin Rakočević, Mimara je zbog deviznog prekršaja bio u francuskom zatvoru u Freiburgu.
Uhvaćen je s 1.000.000 Reichsmaraka koje je bilo zabranjeno unositi u Njemačku s ranije okupiranih teritorija. Pare nisu bile Mimarine, nego vlasništvo naše misije. On je trebalo da pokuša da ih na crno zameni. Rakočević ga je posjetio u zatvoru, obezbedio mu blagonaklono suđenje i odbranu veštih parijskih advokata. Mimara je proteran iz francuske zone uz razuman rok da posvršava svoje poslove. Iz zatvora je izašao vidno oslabio zbog štrajka glađu. Dobro se držao, krivicu je preuzimao na sebe, ne dozvoljavajući da se od njegovog slučaja pravi diplomatski skandal i eventualno ljaga padne na našu misiju. Ostao je 10 dana kod Rakočevića na oporavku u Baden-Badenu. Ukratko mu je ispričao svoju čudesnu životnu pustolovinu, impresioniravši svog zaštitnika u oficirskoj uniformi JNA, prstenom asirskog cara i medaljom vizantijskog viteza koje je kao Amailiju uvek sa sobom nosio. Strana 336. Nudio mu je zlatne novčiće, ali ih je Rakočević partizanski odbio kao bezvrednu starudiju. Odveo ga je u svoju sekingensku vilu u kojoj je živeo njegov šofer Bojanić sa suprugom. Zajedno su onda, noseći kofer pun para, išli da kupe jednog Rembrandta. Mimara je Rakočeviću značajno objašnjavao kako radi i kako je u stanju da bilo koju sliku začas preproda po duplo skupljoj ceni. A ovaj mu je pomogao da dobije jugoslovenski pasoš, različite propusnice, povezavši ga sa jugoslovenskom vojnom misijom u Berlinu sa general-majorom Vecom Holjevcem na čelu. Tamo je Mimara Rakočević odveo kod svoje stare prijateljice, slavne glumice Marlene Dietrich, napomenuvši da je od nje kupio luksuzni automobil marke Hudson. Pošto se Rakočević vratio u zemlju da završi studije, Mimara ga je kao svog čoveka potražio prilikom svog prvog dolaska u Beograd. Žalio mu se da ga neki naši berlinski predstavnici gledaju s otvorenim nepoverenjem. Obišli su i beogradske starinarnice da vide ima li slučajno šta vredno. Ništa nisu našli, ali je Mimara Rakočeviću davao 4.000 maraka za jedan buharski tepih i čak 10.000 za drugi iscepani, svima osim Mimari nepoznatog porekla. Šef kabineta maršala Tita Ljubodrag Đurić zapamtio je da se Mimara u Beogradu pojavio s preporukama Steve Krajačića i Vece Holjevca. Tito je naložio da ga u njegovo ime primi Đurić, jer je on zauzet ili odsutan. Tom prilikom Mimara je rekao da je sa Titom stari drug još iz Pariza i da je spreman da pomogne u povraćaju materijalnih dobara i umetničkih vrednosti koje su Nemci za vreme rata opljačkali u Jugoslaviji. Đurić je prema Mimarinoj priči sastavio službenu belešku garniranu romansom sa nekom ruskom kneginjom. Mimara od prve nije mogao doći do Rankovića, a bio mu je poneo specijalni trofejni dar, platinastu tabakeru s inicijalima PP i naročitim dijamantskim ukrasom koju je Gering, povodom sklapanja pakta Jugoslavije i Nemačke 25. marta 1941. bio namenio princu Pavlu Karađorđeviću. Na prvi susret sa Titom u Zagrebu i njegovu veliku podršku morao je još malo pričekati. Istraga UDBE. O Mimari su s različitih strana stizali sasvim različiti izveštaji. Sredinom 1947. general Holjevac je iz Berlina od UDBE tražio depešom da dođe neki stručnjak i upozna se s važnim vojnim otkrićima koja preko Mimare za 20.000 funti sterlinga nude trojica nemačkih pronalazača. Potpukovnik Marijan Barišić određen je da to proveri i istovremeno utvrdi ko je zapravo taj Ante ili Mate, Topić ili Popić, Mimara ili Matutin. Holjevac, koga je dobro znao još dok je kao trgovački pomoćnik prodavao najskupocenije štofove zagrebačkog lorda, predstavio ga je Mimari kao svog prijatelja. A on ga je odveo u svoju vilu u ruskoj zoni Pankova, gde je bio prešao sa svojim šoferom i pomoćnikom Bojanićem. Udbašu na zadatku nije promaklo da Bojanić, odnosno Božanik, ne zna ni reč srpskog ili hrvatskog jezika. Saznao je da je on sin nekog našeg Imoćanina i Francuskinje, da oca ni njegovu zemlju nikada u životu nije video, da mu je žena Švajcarkinja, da je Mimaru upoznao negde pred kraj rata. Naravno, Barišića je neuporedivo više interesovao Herr von Mimara, kako su mu se s dosta respekta svi obraćali. Sam mu je ispričao da je od Topića iz zaseoka u selu Korušica, koje se nalazi u brdima između Trogira i Splita.
Strana 338. U tom sirotinskom kraju bogatstvo domaćinstva meri se po broju štapova za prošnju. Otac je Antu sa 6-7 godina doveo u Split, gdje je neko vrijeme služio kod triju sedelice, od kojih je pomalo naučio splitsku varijantu italijanskog jezika. U 17. je pozvan u austrougarsku vojsku i upućen na Tirolski front. Pao je u italijansko zarobljeništvo, ali se zahvaljujući znanju jezika predstavio kao nasilno mobilisani Italijan. Određen je za posilnog oficira Antonija Mancinija, po profesiji slikara i restauratora. Kad je sklopljen mir, Mancini ga je poveo u Rim. Punih 6 godina bio je Mancinijev sluga i šegrt. Od njega je naučio prastaru alhemijsku tehniku mešanja boja kod Leonarda, Michelangela, Rafaela, Tintoretta i drugih renesansnih majstora. Međutim, 1924. pukla je bruka. Mancini je uhapšen, a Mimara je pobegao u Pariz. Ispostavilo se da su njih dvojica pravili i prodavali falsifikate nekim Amerikancima. U Parizu me je zateklo ubistvo hrvatskog vođe Stjepana Radića u Beogradskoj narodnoj skupštini. Nastavio je Mimara svoju ispovest Barišiću, pokazavši mu jedno ondašnje platno personifikaciju uzdrmane Hrvatske. Zapravo, ljudsku kreaturu s ogromnom nesrazmernom glavom i malim nogama. Iz Pariza, u kome se dosta namučio, Mimara je povremeno dolazio u Berlin, preselivši se definitivno tamo 1932. godine. Uvideo sam da su Nemci najgluplji narod na svetu i da se najlakše mogu farbati i varati. Kao stručnjak i kolekcionar vrlo brzo se afirmisao u tamošnjim umetničkim krugovima. Barišiću je pokazao potvrde s potpisom von Falkea iz Friedrichovog berlinskog muzeja da je vrhunski ekspert za procjenu vrednosti persijskih tepiha i slikarstva italijanske renesanse. Za vreme rata, Mimara je preko visokog funkcionera Generalne okupacione uprave za Poljsku, advokat Šefer, održavao stalni kanal Varšava-Berlin. Strana 339. Rasprodavao je mast, prehrambene proizvode, alkoholna pića, štofove i drugu robu u kojoj je postojala oskudica, a koju mu je Šefer u ogromnim količinama slao. Istovremeno, Šefer je tajno bio povezan s poljskim pokretom otpora Bora Komarovskog. Mimara je u Berlinu sačekivao kurire, stavljao ih u svoj automobil i vozio ih do danskih luka. Tamo su ih po dogovoru čekali britanski motorni čamci, koji su ih prebacivali do podmornica na otvorenom moru kako bi stigli do Londona i poljske izbjegličke vlade. Rusi su 1944. godine mirno na obali Visle sačekali da Nemci uguše Varšavski ustanak da bi u tu ljudsku klanicu ušli kao oslobodioci. Posumnjalo se nešto u Šefera i Mimaru. Poslani su u logor Mauthausen, odakle su preko nekih veza uspjeli da se izvuku. Mimara je odmah bio na velikoj ceni kod Rusa. Ponudio im je fotografije koje dokazuju da su masakr nad poljskim oficirima prvih dana rata izveli Nemci, a ne Rusi, kao što se zna i kako je utvrdila posebna međunarodna komisija. Brzo je otkrivena prevara. Podmetnuo je nejasne fotografije mrtvih telesa iz nekog nemačkog logora. Izbio je skandal i Mimara je morao pobeći od Rusa na teritoriju američke zone u Njemačkoj. U Beograd je posle mjesec i po krenuo potpukovnik Marijan Barišić s donekle sklopljenom Mimarinom biografijom, parama u svom džepu i trojicom nemačkih pronalazača u autu. Preplašeni da ih Rusi ne likvidiraju, Nemci su pristali da dođu u Jugoslaviju i demonstriraju svoj patent gumenog rezervoara za gorivo na avionu, kroz koji metak može da prođe, ali se rupa, zahvaljujući elastičnosti materijala, sama od sebe zatvara, tako da ne dolazi do eksplozije. Pare su deponovane u Kidričevom ministarstvu privrede, dok se ne izvrše potrebni eksperimenti u Borovu pred našim vojnim stručnjacima. Pokazalo se da to i nije baš toliko senzacionalan pronalazak, pa su njegovi tvorci umjesto bogatom nagradom morali da se zadovolje mizernim dnevnicama i besplatnim stanom i hranom u Jugoslaviji. Strana 340. Kao sin predratnog akademika i kao čovjek koji se zanima za književnost i umjetnost, šef naše vojne misije u Austriji, Anton Kolendić, dobio je zadatak da stručno, od oka proceni vrednost Mimarine zbirke, koju je on već tada preko više posrednika nudio kao dar svome narodu. Kolendić je izveštaj zaključio rečima: čak i da su sve ovo falsifikati, imali bismo najveću zbirku falsifikata na svetu. Sumnjivi opsenar.
Bilo kako bilo, Mimara je pri našim misijama na teritoriji Nemačke radio kao savjetnik za restituciju umjetničkih predmeta. 2 puta u toku samo jedne decenije kopao je u istom zlatnom rudniku. Za vreme beznađa izazvanog dolaskom nacista na vlast, kad su Jevreji i slobodoumni Nemci glavom bez obzira bežali, rasprodajući u bescenje svoju imovinu, porodično nasleđe i umjetničke vrednosti, Mimara je kao spretni trgovac i mešetar verovatno stekao osnovu vlastite zbirke. U zamjenu za umjetničke slike, relikvije i dragocenosti, on je nudio ono što je njihovim vlasnicima u tom času bilo najpotrebnije – spasenje. Izbavljenje iz logora smrti, mogućnost bekstva preko granice, mesta na brodovima za Ameriku. Na isti način kao pobedu iskoristio je i poraz nacista. Sa svih strana na Nemačku su se sručila krda osvetnika, izgnanici, logoraši, potlačeni, opljačkani. Sve žrtve htjele su da što pre same namire dugove. Od više, Nemci su automatski postali niža rasa. Strana 341. Na ulazima u hotele pisalo je zabranjeno za Nemce i pse. Obavezni bonton zahtevao je da Nemac svakom strancu mora ustati i ustupiti mu mesto u autobusu, vozu ili tramvaju, da mu se sklanja s puta i s očiju. Za kantu masti, komad slanine, but svinjetine, živu kokošku, flašu šljivovice ili veknu hleba mogli su se dobiti automobili, namještaj, nakiti, raznoliko umetničko blago. Mimara je uvek bio na strani i u službi pobednika. Imao je 1948. godine jugoslovenski diplomatski pasoš, stanovao je u vili koja je spadala u kvotu naše vojne misije i imao je antikvarnicu El Greco na Unter den Lindenu, također iznajmljenu posredstvom naše misije. Mimarina vila bila je pravi magacin, pun slika, tepiha, starog nameštaja, keramike, stakla, antikviteta i rariteta. U garaži nikada nije imao manje od 5-6 automobila s diplomatskim tablicama. Kupovao je i prodavao. Putovao je vrlo često između Pariza, Londona i Ciriha. Svraćao je u jugoslovenska poslanstva i u njima na čuvanje ostavljao stvari od vrednosti. Bio je sjajan poznavalac tržišta umetničkih predmeta, naravno podzemnog, jer je propisima okupacionih vlasti bio najstrože zabranjen legalan promet opljačkanih dobara, koncentrisanih i nađenih u Nemačkoj. Antikvarnica, koju je vodio njegov Sejs Bojanić, prodavala je bezvredni kič i služila je Mimari isključivo za kontakte i pokriće za najrazličitije poslove. Prema članovima jugoslovenske vojne emisije ponašao se prilično nadmeno, kao mudar, otmen i osoran gospodin prema seljacima i sirotinji. Zvao ih je podrugljivo pendrecima, nesposobnjakovićima, muslimanskim učama i crnogorskim protekcionašima. Po svaku cenu nastojao je da do izvesne mere ostane nezavisan. Razmetao se svuda svojim patriotizmom i neograničenim ovlašćenjima. Govorio je da specijalne zadatke dobija s najvišeg mesta u Jugoslaviji, da nikome nije dužan da podnosi izveštaje o svom radu, niti ko sme da ga bilo šta pita, osim da se bespogovorno pokorava svim njegovim naredbama. Strana 342. Putovao je okolo po zadatku maršala Tita. Bio je aktivan na svim sektorima. Tražio je uz izvesnu naknadu i usluge, spasavao ratne zločince, poluge zlata i bakra iz Bora, slike iz muzeja Princa Pavla, žito iz Banata i fabričke mašine iz Kragujevca, Zagreba, Vogošća i Beograda. Našoj privredi Mimara je omogućavao kontakte sa nemačkim inženjerima, pronalazačima ili ponekad suludim fantastima. Njegov način ophođenja, kao i raniji kontroverzni životni pedigre, nikako se nisu mogli uklopiti u stroge norme još prisutnog partizanskog morala i ideala. U njemu su naši oficiri, što su čak i od špijuna tražili poštenje i veru u komunizam, vidjeli direktan izdanak omražene buržoazije koju su prethodno pobedili u revoluciji. U njima je stalno ključala klasna mržnja prema tom crnoberzijancu, Hochstapleru i međunarodnom muvatoru koji ko zna za koga radi, a najviše za sebe. Međutim, malo je reći da su svi oni, pored svega toga, bili fascinirani Mimarom. Neki su i posle 40 godina ostali potpuno hipnotisani. Gostio ih je u svoje vili, vodio kod uticajnih prijatelja, pokazivao im je predusretljivo zbirku, priređivao im je večere kakvih nije bilo ni na dvorovima. Otvarao je ormane, u kojima je bilo po nekoliko stotina njegovih najelegantnijih i najskupljih odela i cipela. Za uspomenu i kao znak pažnje nudio im je tako nenametljivo koje kakve sitnice da su lako nasedali njegovim podmićivanjima.
Hvalio im se kako trguje starim persijskim tepisima vlastite izrade. Nove tepihe vezivao je za kamion i drndao 2 dana po seoskim putevima, a onda bi ih pričvrstio za vrbe, da ih rečna matica ispere i da im da autentičnu patinu i pohabanost. Ili im je pričao kako pusti crve da izjedu ikonu, da bi je docnije restaurirao, kao ko zna koliko staro. Strana 343. U fabrikama stakla naručivao je pojedine interesantne oblike. U njih je ubacivao šljunak i mućkao ga, dok staklo ne dobije mutnu boju i napukline drevnih kineskih vaza. Uz sve podozrenje prema njemu, Ante Topić Mimara je u periodu od 1946. do 1950. godine za Jugoslaviju obavio prilično velike reparacione i restitucione poduhvate. U službenim dokumentima oslovljavali su ga sa koordinator drug Topić, sa ovdašnji naš slikar drug Mimara ili sa jugoslovenski emigrant Mate Topić. Našim reparacionim i restitucionim zahtevima savezničke komande nisu rado izlazile u susret. Francuzi su u svojoj zoni opljačkali sve što se imalo uzeti, ruski ratni plen podrazumevao je preseljenje čitavih fabrika sa stručnim osobljem na teritoriju SSSR, Englezi su također htjeli da što više napumpaju svoju ratnu štetu, Amerikancima je zbog velike udaljenosti bio preskup transport, pa su se zadovoljavali odvođenjem najpoznatijih nemačkih naučnika i stručnjaka. Hladni rat je bio u toku i brzo su zaboravljene friške savezničke zakletve i sporazumi. Posle rezolucije Informbiroa, naši predstavnici nailazili su praktično na podjednako nerazumevanje i na istoku i na zapadu. Više je ispitivana formalna valjanost i osnovanost naših odštetnih zahteva i tražene su makar sitne protokolarne nepreciznosti, nego što je pokazivana spremnost da se nešto ozbiljnije preduzme kako bi im se udovoljilo. Jugoslovenski zahtjevi za vraćanje opljačkanog blaga bili su prilično naivni, neodređeni, bez pouzdanijih podataka ili fotografija, ali obavezno uz borbeni poklič smrt fašizmu, sloboda narodu. Traženo je, na primjer, nekoliko Ticijanovih crteža iz Primorja, jedna Rafaelova slika i 10 sanduka zlata iz manastira Ostrog, potpis Iguman, bronzana glava cara Avgusta iz berlinskog poslanstva Kraljevine Jugoslavije, izjava Iva Andrića da se tamo nalazila, šah i vojnička zastava Fridriha Velikog iz Zagrebačkog povijesnog muzeja, koje je Pavelić poklonio Hitleru, nekoliko komada Stradivariusovih violina, slika Luke Kranaha Smaknuće Svete Katarine iz muzeja Princa Pavla, Rembrandtova slika Kvint Fabije Maksim iz Belog dvora iz Beograda. Strana 344. Oficiri koji su se proslavili hvatanjem Draže Mihajlovića, četničkih i ostalih odmetnika u posljednjim danima rata, u Berlinu su kao direktnu uvredu herojske partizanske borbe i više od 1 milion žrtava rata doživljavali primjedbe i birokratsko insistiranje saveznika na dokazima za potraživanje. Zato je Ante Topić Mimara bio pravi čovjek na pravo mesto. Znao je tačno gde su Hitlerova, Geringova, Himmlerova, Ribbentropova ili Rosenbergova zbirka. Šta se u njima nalazi, šta je kupljeno, a šta opljačkano. Da li neko drugi nešto potražuje. Uspevao je da uđe u skladišta, napravi fotografije, izmeri dimenzije i uzme popise slika i dragocenosti. Na osnovu toga pravio je jugoslovenske odštetne zahteve na blanko obrascima koje je dobio u Beogradu. Ja sam govorio, ovo je naše, evo opisa. Tu su potrebni papiri. Sve sam u dlaku tačno iznosio. Pravdao se posle Mimara. A Amerikanac ima metar i samo meri, neka vojničina, baš njega briga za slike, važni su mu ispravni papiri i tačne dimenzije. Odatle je nosio šta je ko hteo, Amerikanci, Rusi, Francuzi. Uzimao sam i ja, ali ne za sebe nego za Jugoslaviju. Pod nadzorom američke policije spakovana su 2 vagona koja su sa Minhenske železničke stanice krenula za Beograd. Predsjednik Tito je svog prijatelja i ličnog savjetnika za likovnu umetnost, Antuna Augustinčića, pozvao da prvi pregleda prispelu pošiljku. On se prepao. Ovo Jugoslavija nikad nije videla ni imala. Odlučeno je da nešto slika ode u Narodni muzej kao reparaciona zbirka koja će se izložiti tek posle izvesnog vremena, nešto u Beli dvor. Strana 345. Da se tepisi i ćilimi raspodele po kućama i kancelarijama, a da se posuđe preda Narodnoj skupštini.
Sam Mimara bio je spreman da se uveliko već sit svega odmah vrati u domovinu, prihvatajući se zadovoljstvom da bude direktor nekog centralnog saveznog muzeja. Već tada dobar deo svoje privatne zbirke, mada nikada nije bilo jasnog razgraničenja šta je njegovo, šta državno, darivao je Strossmayerovoj galeriji starih majstora u Zagrebu. Međutim, nastao je nesporazum kad je shvatio da je bez njegovog znanja razgrabljeno nešto njegovih stvari, kao i ono čije vlasništvo još nije bilo rešeno. Mimarino uporno insistiranje da se ispita kako je do toga moglo doći, ocenjeno je kao sitno sopstveničko, pa su odmah aktualizovane optužbe koje su protiv njega godinama slali naši udbaši iz Berlina. Pogotovo što su Amerikanci i Italijani tada zvanično tražili od Jugoslavije da vrati ono što nije njeno, a što je Mimara s njenim akreditivima restituisao. Pronađena je solucija da se potražiocima pošalje službena potvrda da ništa od njihovih stvari nije stiglo u Beograd, a ako im bilo šta fali, neka to reše direktno sa Antom Topićem Mimarom. On je tako žrtvovan i diskvalifikovan radi očuvanja nacionalne i državne časti. Oduzet mu je diplomatski pasoš i osumnjičen je za proneveru i lopovluk. Iskorišćen, razočaran i bez zaštite, plašeći se hapšenja, pobegao je iz Beograda, poverivši na rastanku prijatelju Slavku Komarici: nikada se u ovu zemlju više neću vratiti. Osuđen je na novo stranstvovanje, Interpol je za njim raspisao poternicu, zabranjen mu je boravak u Europi. Jugoslovenski predstavnik Stane Pavlić javljao je iz Bona u Beograd da mu je bolivijski ambasador rekao kako je kod njega dolazio neki Jugosloven Mimara i nudio mu jednog Ticijana za bolivijski pasoš i državljanstvo. Odgovoreno je da naše ministarstvo spoljnih poslova ne zna ni za kakvog Mimaru. Strana 346. Ubrzo je Pavlić poslao novu depešu. Brazilski trgovinski ataše Cavalcanti ispričao mu je da je Mimara u zamjenu za neku sliku tražio brazilsku vizu i pasoš. Mimara mi je nekoliko decenija docnije poverio da je uz pomoć nekih Amerikanaca izvukao zbirku iz Berlina i prebacio je u Antwerpensku luku. Odatle je otišao u Brazil. Potpisao je ugovor po kome zbirku radi izložbe na 10 godina pozajmljuje gradu Sao Paulu, ali tajnim kanalom kardinal Rio de Janeira savjetovao mu je da raskine ugovor jer će izgubiti i glavu i zbirku. Spakovao se i krišom nestao iz Brazila. U međuvremenu, kako je priznao u intervju austrijskoj televiziji, radio je za Intelligence Service i CIA na identifikaciji pojedinih ruskih agenata, u dosluhu i po instrukcijama iz Moskve. Skrasio se 1955. u Tangeru, tada slobodnoj luci sa specijalnim statusom i pod međunarodnom jurisdikcijom. U tom centru međunarodne trgovine, šverca oružja i svega ostalog, gde su vladale gusarske bande i kontrabande, Mimar je bilo komotnije za delovanje. Iznajmio je luksuznu vilu u najelitnijoj četvrti, pretvorivši je u pravi muzej, mada je svoje najveće vrednosti držao pohranjene u trezoru jedne švajcarske banke. Bio je prisiljen da i dalje ponekad beži poput ranjene zveri. Retko je izlazio u grad, uvek s malim ali ubojitim topuzom u ruci. U inostranstvo je odlazio maskiran, s lažnim ispravama i imenima. Interpolova komisija, koja ga je posetila sa oficirom iz američkog konzulata Edwinom M. Jacksonom, nije u njegovoj vili pronašla ni jednu stvar zbog kojih je ranije proganjan i zbog kojih je iz različitih zemalja tražena njegova ekstradicija. Mimara je trgovao i pokušavao da nađe prikladan muzej koji bi prihvatio i izložio njegovu zbirku. Po pravilu je nailazio na sumnjičenja u autentičnost i kvalitet pojedinih predmeta, što je vređalo njegovu kolekcionarsku sujetu i strast. Strana 347. O njemu se nešto više čulo jedino 1963. godine, kad je Njujorškom Metropolitan muzeju prodao raspeće svetog Edmunda, 11. vek, za basnoslovnih $600.000, što je onda bila apsolutno najveća suma isplaćena za predmet primijenjene umetnosti. Kako je trgovao sa Mimarom, kustos i docni direktor Meta Thomas Hoving opisao je u uzbudljivom bestselleru Kralj ispovednika. Tim novcem Mimara je kupio i renovirao oronuli zamak Neuhaus u Salzburgu. Opet je bio u Europi, nadomak svoje zemlje koja ga se odrekla kad je bilo gusto, bez straha od potera kojima je stalno morao izmicati. Uzevši austrijsko državljanstvo kao podanik Austro-Ugarske pre 1918. godine.
Englezi i Mimari nisu oprostili što je njihov krst prodao Amerikancima, iako ga je pod znatno povoljnijim uslovima nudio Britanskom muzeju sve dok ga nije izdalo strpljenje. Londonski list Daily Mail objavljivao je krajem 1963. godine u nastavcima priču o tajanstvenom kolekcionaru i njegovom možda opljačkanom blagu. Ne zapitkujte, rekao je navodno Mimara u Salzburgu reporteru Richardu Herdu. Ljubav prema umetnosti ponekad vodi u zločin, rat vodi u pljačku. Moguće je da su neka moja dela bila nekad opljačkana od strane nacista ili neke druge vojske. Ja sam ih kupovao tamo gde sam na njih nailazio. Ponekad trgovci lažu, ali morao sam prihvatiti ono što mi nude i pričaju ili izgubiti posao. Mimara je to odlučno demantovao, tvrdeći da je sa Herdom razgovarao samo uopšteno šta se dešava s umetničkim vrednostima u vreme rata i mira. Koliko znam, u mojoj zbirci ne nalazi se ni jedan primjerak koji bi poticao iz nekog ratnog plena sa ove ili one strane gvozdene zavese, a još manje iz nacističkog ratnog plena, pošto sa nacistima nikada u životu nikakvog dodira nisam imao, niti sam želeo da imam. Strana 348. Znači, tuđe, nestale stvari ne nalaze se nikako u mojoj zbirci. Sve što se tu nalazi potiče iz zapadnoevropskih trgovina umetničkim predmetima. Nameravam da celokupnu zbirku sada izložim u Salzburgu i da je učinim pristupačnom celoj javnosti. Kada bude izložena, ni jedan jedini komad više neće biti stavljen na prodaju, sem onih stvari koje ja sam naslikam, pošto sam slikar. Dakle, ne radi se ni o kakvoj misteriji ili nekom skrivenom blagu, već o umetničkoj zbirci koju sam ja marljivošću, radom i poznavanjem stručne materije kroz decenije rada sakupio i sabrao. Daily Mail nije objavio Mimarin demanti, pa je izbila prava tuča kad se novinar Herd kod njega ponovo pojavio u Salzburgu. Bečki list Wochenpresse pisao je da je jedan elegantni 60-godišnjak uzdignutom pesnicom i drhteći od uzbuđenja pretio jednom Englezu koji ga je pozdravljao. Nitkovu kao što ste vi, ja ne pružam ruku. Afera se smirila jer je Herd posle nekoliko meseci poslao iz Tangera pomirljivi dopis. Iza zatvorenih vrata, 2 sprata u jednoj luksuznoj četvrti, leži umetnička zbirka oko koje se nekada vodio međunarodni spor. Specijalna istraga Interpola najzad je raščistila sporna pitanja i utvrdila da je sve ispravno. Živeći između Tangera i Salzburga, često se obraćao državnim organima Jugoslaviji i lično predsjedniku Titu, zahtevajući da se njegov slučaj reši i da se predmeti koje je svojevremeno poklonio Strossmayerovoj galeriji njoj i stave na raspolaganje. Iako je ostajao bez odgovora, nastavio je da piše, preteći da će Jugoslaviju prijaviti Interpolu da ga je pokrala. Posle Brionskog plenuma video svoju šansu ili je nekome u zemlji odgovaralo da Mimaru rehabilituje kao Rankovićevu žrtvu. Uglavnom u pismu predsjedniku Savezne skupštine Edvardu Kardelju on je izrazio nadu da će se preduzeti odgovarajuće mere kako bi se pred našom i svetskom javnošću s njegovog imena skinula ljaga i opovrgle optužbe koje su protiv njega širili službenici i funkcioneri UDBE. Strana 349. Mimara je Aleksandra Rankovića teretio da je prisvojio poprsje Marije Burgundske i možda ga prodao negde u inostranstvu. Po savjetu starog prijatelja V.C. Holjevca, čiju je fotografiju posle držao u radnoj sobi pored slika Svetog Luke, Bottičellija i Rubljova, donator je obnovio donaciju Strossmayerovoj galeriji, odnosno viteškom i plemenitom narodu hrvatskom, a uz dosta peripetija, 22. juna 1969. otvorena je izložba 79 izabranih slika iz naknadno skrpljene stare Mimarine donacije. Iz Tangera on je poslao razglednicu Slavku Komarici, koji mu je najviše pomogao u celoj operaciji povratka. Čujem da je jučer u Zagrebu otvorena izložba moje raspodeljene zbirke. Led je probijen. Novi jugoslovenski ambasador u Maroku, Zdenko Svete, dobio je tajni zadatak da Jugoslaviju pomiri sa Mimarom, dok je naš konzul u Salzburgu, Miloš Morača, po drugim instrukcijama SS IPA, zabranjivao Jugoslovenima da posećuju Mimarin dvorac. Tek 1973. Ante Topić Mimara konačno se vratio kući,
poklanjajući svome narodu izuzetnu kolekciju od 4000 umetničkih predmeta, koja će u buduće sigurno biti jedina neosporna istina o njemu. Legenda koja je postala stvarnost.